društva za borbu protiv šećerne bolesti i sportskog kluba Vašarište, koji je u saradnji sa našim prijateljima kluba malog fudbala Mungosi iz Beograda, i današnji dan je predviđen za jedan edukativni deo. Njima se zahvaljujemo što smo baš mi ti koji su izabrani da sarađuju u ovako humanom i korisnom projektu. Imamo malo danas tehničkih problema što nismo mogli da utičemo. Snaćemo se da možda bez prezentacija čujete sve o stručnim današnjim temama. Moji saradnici koju mnogo cijenim i poštujem i da kažem volim, Boemi dao bi reč da vas malo stručno uputi šta je zapravo danas tema i o čemu ćemo pričati. Izvoli, Bojana. Dobar dan svima, ja sam Bojana Milićević, saradnik u klubu malog fudbala Mungosi, u sekciji koja se već 12 godina bavi sa decom i osobama sa smetnjama u razvoju. Naša ideja je da putem projekata koje ove godine sufinansira UEFA fondacija preko Fudbalskog saveza Srbije, da edukujemo sve aktere, odnosno sve stručnjake, profesore fizičkog vaspitanja, pedagoge, lekare, zainteresovane roditelje koji imaju ili se bave sa decom i osobama sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. Dakle, da ih edukujemo kroz jedna stručna predavanja. Evo, danas smo u vašem gradu, sutra imamo jedan webinar, na kraju ćemo vam dati sve informacije, tako da ćete danas dobiti veoma vredne informacije od stručnih ljudi i eminentnih stručnjaka koji imaju velike iskustva u radu sa tom populacijom. Što se tiče svih pitanja koje budete danas imali, možete postavljati na kraju svakog predavanja, a ukoliko ste zainteresovani za možda još neki vid saradnje, imate neka dodatna pitanja, bilo kakvu nedoumicu ili predlog, možete napisati preko našeg zvaničnog maila. Dakle, eto, obzirom da mi sa Borkom i njegovim udruženjem sarađujemo već neko duže vreme i imamo zajednička pozitivna iskustva. Eto, danas je Kragujevac prvi grad koji nas je ugostio i ideja nam je bila da se danas skupimo i da možda zajedno dođemo do nekih lepih rešenja koja će pomoći da ovoj populaciji, kao što su deca sa smetnjama u razvoju ili deca koji imaju ozbiljne probleme kao što je dijabetes, da im pomognemo i poboljšamo kvalitet njihovog života. Danas su predavači profesor dr. Goran Kasum sa Fakulteta za sport i fizičkog vaspitanja Univerzitetu u Beogradu, koji je inače na predmetu gorenja, na katedri za gorenje, ali već dugi niz godina vodi predmet sport osoba sa invaliditetom i to je zaista bio jedan pionirski poduhvat i on je zaista jedan čovjek koji, evo, čućete njegovu prezentaciju od kojeg možete mnogo toga čuti i naučiti. Drugi predavač je profesor dr. Aleksandar Ivanosiki sa Visoke sportske i zdravstvene škole, koji takođe ima jako puno iskustva i u praktičnom veterinarskom radu sa ovom populacijom. Tako da budite slobodni da diskutujemo, da otvorimo bilo kakav vid razgovora i da unapredimo naše znanja, a sve u interesu ove dece. Hvala. Evo, daću reč profesoru Goranu. U stvari, ja se izvinjam profesore, danas je sa nama trebao da bude predsjednik i inače čovjek koji je započeo cijelu ovu priču u okviru kluba malog fudbala Mungosi, verovatno muškom delu populacije koji je ovdje u većini, a to je gospodin Aca Kovačević, inače bivši selektor futsal reprezentacije, koji je u stvari inicijator ove ideje i priče koja traje u Mungosima 12 godina, osnivač tog kluba i ove sekcije, ali eto, zbog određenih razloga danas nije bio u mogućnosti da se pojavi ovde. Ja prenosim pozdrave, ali obzirom da on ima zaista dostojnog naslednika, a to je njegov sin Nemanja, ja ću da zamolim Nemanju da vam se obrati. Dobar dan svima. Pa nemam ja šta puno da dodam, Bojana to sve lepo ume da kaže. Ja sam lično
srećan i počastvovan što imam mogućnost da učestvujem u EFI-nim projektima kroz našu realizaciju i implementaciju i što mogu da sarađujem sa ljudima kao što su oko mene, tako da nadam se da ćete i vi da uživate. Hvala Nemanja. Evo, daću reč profesoru Goranu. Opet, eto, znamo svi kakve su tehničke mogućnosti, ali verujem u profesora da to apsolutno ništa ne smije.